kiri mu nzoga so mu kaga nawe abakinnyi ba Rayon Sports murabona rwose bagera ku kibuga Tambwe kumwe na Musore Cindy Paul na Kabange rwose Asana na Inusa barimo kumubona dore ni Cedro amubonye bita Richard nawe akaba uko murimo kubibona abayobozi ba Rayon Sports perezida nawe akaba asesekaye hano mu Nzove aje kwirebera imyitozo bamubonye dore nguwo rwose yitwa Tadeo perezida wa Rayon
Amis Cedric ngo ari tayari ngo kubimariramo. Attends. bari bamaze imyaka myinshi uyu munsi nawe yabashije kwitabira imyitozo y'uyu munsi. Bose bari tayari, abashya abari bakiri mu kiruhuko ariko bakaba baje gukora imyitozo, bose murimo kugenda mubabona. Uwo rutahizamu Bimpero, nuko murimo kubibona, uwo ni kane wendi kubona namuzi kabisa, Mungore uwa kane wendi kubona namuzi mpeno cyangwa kumubona atazamu. Uyu musore nawe yinjiye mu nzovu mu minsi yashize, niba muri kubona ko ari gufana noneho rero sasa mba Cedric ari kabisa. Uyu rero abantu bari kwibaza ko bazakorana n'umutoza Fani ya Letifi, kubera ko kugeza kuri saha Fani ya Letifi niko murimo kubibona. Bagayogo, Abedi, Ryan ndetse na Binbel na Shelly baba babashyize ahantu hamwe kubera ko bose bazajya baba bari imbere, bagomba kumenyerana mbere yo kugeragezwa. Bikaba bivugwa ko nawe ari rutahizamu, ese twitege ko nawe bashobora kumusinyisha, ariko uburebure bwo murabona ko abufite buhagije.
dore ni gutyo aragenda akubita agapira azenguruka gake gake. Ibintu turagenda tubereka uburyo bimeze hano mu Nzovu. Murimo nk'uko mubibona hariya hirya abadefanseri nabo baba bagiye ukwabo. Murimo kubona Serimbogo Ari, Petit Messi, Ganijuru Elia, bose murabona ko babashyize ku ruhande kugira ngo bamenyerane. Baba bagiye bakora utuntu tw'utugurupe ku ruhande, abadefanseri ukwabo, abataka bakina hagati, kugira ngo bamenyerane hakiri kare.